punten. Ulah ganeng ayat topung. Geus beak saron rasan mata. Bonang. Boh. Apa pas jadi bobo nenen nohon Pak bos op ak le 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 namin op ak le op ak le op ak Yoge Jaimo op le op ak 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 le namin dan tangku leng Bray cing salam orang kudu yakin pasti karena kemurahan Gusti Abah Jojo sing yakin di salam gelung kurang pageh bisa ngagorolong dadatkeun belep orang no nyebat tayang tinggal daek megawena pasti keprok Kalindang surat tembangna Bapak saya pobet surat tembangna yakin sholat penuh suci mending ngabrege di tu papas jadinya bos agan hadir kasenian salah jeung nama awas neng Bapak saya pobet wah kasenian Bapak Tata Haji Tata pamileke lalu naik nyepang ngos ngabrege dewa salimut nyampaiana juga Bapak Bos Sajioman PBAN anu bagus aturan kapayuang ngawitan Bapak Hajat Ibu Hajat nu gaduhna Bapak saya pobet dua ibu anu bagus Bapak Engkus aturan apa bangku saya pobet wah anu ampun kawising jadi bang liput anu kabung anu
Kapangku Saiful Bet aya mah kalian dasar tembangan tembangan yakin sudah suci bos yang bos sayur mayur kapayun bintang naon bintang tamu jangan kernawan anjeng neng naon deh poho orang ngaranna ya neng info neng kapayun neng jaman Pangku Saiful Bet piwa ibu ninggalkeun bat pepuasan ai neng gipo aya neng gipo anak nak nyanak dongkrak teu neng salam teu emut kana meheman Paji boleh terasari kang luasa gari ras laletik ke budak teh ya asuhan wa alek bae teh baik yang lain kang darah sok bangun dawawi lanca berem detoran bos agan mewa ibu aya nuhun bos bos agan mewa ibu anu bageun aturan majikan saroji sayang aduh aya ape aya mah aturan apa ya sayang kano jauh Pangku Saiful Bet sok dibeng sekatuin namun panggil Pangku Saiful Bet lamun panggil wah sengakna menelinu kieu Pak ya deui cakna tibatan cak telanggung nang aya apeng anu bageun kayu nyawer tenang papa hajat tuh papa angkusnya tibatan pagaturia baperah jiwa angin ngelawer neng lah beres Pangku Saiful Bet piwa ibu Pak panglaris Pak aturan kapayon heula Pangku sayang deh tak kapain bapak angkus Pak kau pas jadi ke para lain Allah kadap cangkring dina gawi dina gawi ngajajar pantai antang aya abalurah otong aya Pak paingan etek Pangku Saiful Bet anu mana saya di ngapain aduh wah teu bisa sengak pisan ya Pak Haji boleh berasari abi mah paling mati Pak Haji datang paling mati Arifti aya apa angga sampaian ya tukang kutak pohok kalah belohok mana Pak bayar jenah Pak panglaris si bapak angkus gitu tuh abi mah Pangku Saiful Bet oh pas jadi ya Pangku aturan kapayun aturan disayang deui Pangku Saiful Bet wa ibu bapak oman ya ayah di mana kaneng dibayar ke bapak hajat palapat silida dosan Pangku silidang dosan kenyang wa alek 50 jeung neng 50 Bapak Bos Haji Oman anu mageur aturan aya apeng di aya apa sayang di bos agan gaya di serangan aya apeng bos ya. agan tah aya apa panu kuring kaliwati aya apeng palida lagi panglaris di aya kumaha geuningan ngojayana gen tah tah wage panglaris geuningan tekan wage mon pikir bos agan mewah ibu
Goreng geus ngai pocakan anu bagir aturan kepayana pocakan deui sayang Allah mana lepat Bapak bos tadi oman Silidang dosa Sangkan jantan sauyolan Bapak bos tadi oman PBAN Layan lain Dawan awi Salaman aja bapak eta wae. Basa. Lanca berem Bapak bos tadi oman PBAN Di sarangan bos agan ada bagir Pengapura Aulis jadi bobo nenek Sawadingan dapat anak Pak Tatang Saroji Balosari Anu mas Menjai Geus kaya nu gede wae aing 2 kali digujes eta. Mun kuring palit naraki Bapak pas dedi bobo nenen Garuda hitam. Pau pas jadi bobo nenek anu bagi Garuda hitam Pak. Aturan Au pas jadi bobo nenek anu bagi sayang di Ai mamah naal aya apa naal nuhun Bapak Cikardi ge araraya geuning mun kuring talajang mak aya saradi bengkel karyawan diri mun kuring palit naraki kaprak kumaha apa cecem buaya depan wajaya mana aya saradi deui mana kaker white pemajaran kakuningan apa cecem kakuningan apa jangan paling mana Bapak Tatang Satgas Pabuaran ayat kau pas jadi bobo nenen anu bagi mana pikir Perato anu mana aya mah kau pas jadi bobo nenen anu sayang Abah Ejin aya apa cecem deui mana pan lepat silida dosan Bos MR ge nu bade hajat aya Bapak bos Haji Oman anu mana ketua Bapak Tongkoneng Pak pangku Saiful Bet anu bagi saya Bapak hajat mah taekeun we cu cenah aturan pangku Saiful Bet sayang di tukur bos agan mewa ibu pan lepat silida dosan bos agan sangkan jantin sauyunan tukur di sarangan pangku Saiful Bet ibu aturan kepayeuna bos agan dua ibu di mana Bos Haji Udin Bapak Tongkoneng doa oyong oyong bangkong arikong bos Haji Udin darwalong para kanyaput ada buhutun kamamoti darwalong uang benjing ayo bos agan mewah ibu dibayar sayang Bapak Angkus Ibu bos Angkus agan Saiful Hajat oyong Ibu Angkus bangkong Saiful Bet di sarangan bangkong Saiful Bet arikong para kanyaput atau bos agan dayan mana Bos kapayuna ributan ruang benjing Bapak Wakil Aman Bapak Hajat bos Haji Udin darwalong bayang agung Bos agan mah
kali wedi Bos agan kali wedi abi Cariu, paling batu bos agan jiwa aturan di mana saya Bapak Jirasum Pak Haji Madai Bapak Jirasum dari saya Bapak Jirasum Pak Haji Madai payang dong alakan dong alakan dong alakan dong payang dong payang bangkong hari itu Bapak Jirasum hari kemana kanyamu Bapak Jirasum Bapak wajib Pak Haji boleh bos derek Pak Haji boleh bos derek kebayaran Pak Haji Rasim mana Bapak Jirasum mana saya Bos akan pemangku bos hajat agan ada mah jujur Haji nanti akan naon aja Bos Haji akan bos Haji agan deui ninggalkan itu puasan Bos Haji akan bos Haji agan teo ibu kunyo deui mana Bos Haji akan biwa ibu anu bangku saya Bos akan deui mana cekur aduh Bapak Rajiwa mah kembang tanjung bos Haji agan kembang tanjung di bangketan cekur aduh Bapak Kaman Bapak Bapak bos Haji Oman dibayar saya Bapak Kaman Bapak Wahajat Haji Tata Pak Haji Tata taruh di balong sari Didi sayang aduh kembang tanjung kembang tanjung bos agan di bangketan Pauli Sejanan aduh bos Haji agan Bos Haji akan Bos Haji akan bos Haji agan mewah ibu dibayar sayang Bos Haji akan Bangku hajat Hadir Bos Haji akan Karawang Bos Haji akan bos Haji agan ada bagi sekarang bangku saya problem saya nganggur Haji Godril dulu ku tengah teringat Abah Haji Ecin aduh mana saya Bos Haji akan Rawawiru Bos Haji akan bos Haji agan dari Rawawiru kapayun Simpati bos Haji agan bos Haji agan ada bagi dibayar sayang Alakatu mataknya di Alakatu kon mikiran si biri beri kembang kembang daya Bos Haji akan Rawawiru kembang daya Simpati kembang pelambang Bos Haji agan kurang Rawawiru bos Haji agan rawa buru dibayar sayang Sarawang mataknya di Bos Haji kon akan mikiran si Rawawiru No biri Simpati kembang bos Haji agan rawa kembang daya Bos Haji akan Rawawiru kembang daya kembang pelambang Bos Haji agan kurang Rawawiru karangan ayah ape Haji Tata balong dari anu mana Bos Haji akan Rawawiru No Simpati tangla tanjun katampi Bos Haji akan maksud Genyol. anjen Genyol. Bos Haji akan Rawawiru bos Haji agan kebuan sami Bos Haji akan bos Haji agan aroin sebenarnya jeung niat abu Bos Haji akan kon Rawawiru gitu kalau di abi Bos Haji agan antesan ya baru ya Bos antesan anjing lepang Bos Haji agan mah nohon Bos boke anjing bos Haji agan motor tengah bohong nohon Bos diri abdi asa jong